Okay, what's up mga bro? Nako i-share sa inyong idea about trading strategy nga isa sa mga technical analysis nga ginatawag og support and resistance. Okay? Sugdan na nato. Paint kani, paki-take note lang ko ni or i-print screen lang ninyo. Ang support always na siya sa baba kani. Okay? Ug ang resistance always na siya sa taas sa price. Gets? Okay? Support, resistance. Ang support area mao na ang prices nga naglisod siya naog. Nganong naglisod siya naog? Ibig sabihin dagan og buyers. Og kining resistance mo po niyang prices nga naglisod siya og saka kay dagan og sellers. Gets? Okay, kini example. Okay, kita tag example. Okay, kini. Yan, support. Tanto pula. Yan, mo na support og resistance. Okay? Gets yung bouncing. Okay. So, karon ana sa market or ana ni forex, buy low, sell high. Okay? Atong buhaton karon, buy support, sell resistance. Gets? Buy support, take profit resistance. Gets? Okay, another example. Ngita ta. Ito tag gold. Okay, ito tag gold. Kani resistance. Okay? Okay, resistance. Support na to sa baba. Okay, support. Kana. Ayan. Support of resistance. Okay? Ngita pa tag example. UD guard. Okay mo na itong, kani bago niyang pattern. Okay? Support. Easy. Okay? Resistance. Pwede gani. Yan. Gets? Karon, ingani ni iyang 3 step. Okay, balik tagpain. Ingani ni iyang 3 step. Ang first step, mangita kag bounce candle. Okay? Ang second step, butangan nimo og support, resistance. Na. Ang third step, dulaon nimo ang support ug resistance na imong gibutang. Okay? Buy support, sell resistance. Okay?